ebi adachi bi ndi si be soko nyemu ebebu o man ya se sane ma se de Mama ba ya dum so na atu ekwama obi a president bi aba kwa for time me sata na mete maxima ofi na udem 4 nights ude sumu 4 nights na ya so no one day ana me wa awo ho no petitia na Mama se da bi obi aba 20 no no short term 6 months when you na say unity to no Mama say even obelusu elections kra or the neighbors from na what why into your pa e betimi di akwachiri say ade be chime yasa ko hundun so biem eno na cost elections no because go fi ohwe to Mama one of the biggest investment pa na energy sector na me boa go fi wo ni matu abone America yo ye niam oye na go fi nim ene Nyankopon se oye we nyina ati na mo keka nsem se to Mama why was of dum so cry was said ye mo am se mo ba ye mo fa 1 megawatt kran ka ho e de na mo sa betene ka kire Ghana for say mo na mo so dum so na ko se Nyankopon go fi wo ye alatani ana alata for na mo sa de super no Nyankopon se Mama me sa hwe ni mo nyam e na wo politician ho akono pa e Mama oh sa ka kire me ko fi me Ghana ha ko fi ni okro mu ha 2016 no bi be so beti Mama din mazi o ka se nyana da for Mama bisa no why da ko kire se Mama ubu oni mi se obo a on kan se me na ma you see nente o ko to no bo una do ko I was there una do ko se what to no bo oh ba we dey aso dey asamo shema ko mi se oni mi mi ti wo bi o ko mi se we dey we dey asamo mi ti wo bi e no to no bo se Mama ubu oni abo yo hono mo se bi via ko propaganda ai chama propaganda secretary bi o di propaganda pa so to no kas ba sha asha o ko vi mi kan Mama tie ti ma sin ti me nya en ka so onye e die mo se o so sa ko MPP kra ko wa ba ne sa we nyamba wa ba ne sa